kama simwe shimwa bintu bishira kutankoraje no kureba ntiterezo ruhanga kugira ruhango ri kuhamano kayimuko kagenda akagira ngo gambo kagamba ashigira ngo erizo gumu mustando timuko kagira ki mbwenu bagira ngo erezo mukoneshiro kimwe nabwo kashongo bakuteganisa ari kiro cyo ryayika utari kubasa no kwerezaho umukono batari kweta no kurota kahurira utachimanya ngo nebintu byawe ne motoka zawe nente zawe na office nebintu kubigireki ngubiriyo mbwenu wabo cyariho bagira ngo uyu munsi yo mukono tendereze ogira ki tine kiri kwisya tikohonaro minister Bright wagira hoti twende cyo rufukerwa dende reza Yesu mwana gondiga Yesu omusai sai gunaze reza nevaza o mulokozi katshebe uruhango bushobozi bwona tohinduka uko birore nyamwazo nikori kandi ko rigume biro byona twenda kusima bwa Andrew na Faibi ukutweta ukuba bakarebi no kushemererwa hamwe nabo abwo kwinjira umwana wabo kama wito mununji mbweni ikiriza yitwa batayi bo bugenyi abayija kurebe cyabaho tukarya tukanywa tukashemererwa ugambe hamwe n'itwe utulise imitima yaitu nayo rugaye hagire twongere kwera ruhabwe ikitinisa Yesu Kristo kama wito kama simwe mukama simwe asimwe munonga ndibanye tatu lya singura George ndio mureberezi wa East Rwenzori omuri Kamwenje na Kitagwenda nyino mucyara omwe mama Juliet lya singura neitwa twina abana buruhanga yateire twina abana mukaga uwo kubanza tukamuhinjira umwaka guhoire ondijo ntumuhinjiro kwezo ku 2014 nabanda bari kurataho nabo bari mukama wetu Yesu Kristo akanjuna nyanda kusima Yesu omuningo gwambaganiza abwawe Andrew na Faibi okutweta omuri rwa kabunga rwa kibunga cyakabunga ubusaba diko no bwa cyakabunga no makaganyu kwijyango nizotahe mbaga yanyu muri kwinjira umwana wanyu nutsima ruhanga mureketera ruhango mungarabwe cye cyabaho kama wita simwe kandi sebo kuwanshabire ubutwabugano wakano nitinka ngungutayiro bugenyi mugeno neje babitangwihi chonka nagira ntitinka basa kushobya Bishop Stephen abire nantierere simu na nyamwe bazanterire mbende football 20 ndiyo ni nyija mugeno sebo Bishop neja kandi mugeno eshasigara Yesu mwana gondiga Yesu omusai gunaze ziza nevaza o mulokozi kama wita simwe kandi neja na umwami Erin Shemereirwe Bishop yayamwanjwire na driver wait nuko twija Bishop niyenda kusima ubwiro bwinji gumanonye kiriza kwijo mu burerezi bwawe aza nkaburira menjiri kimwabi nkoraje no kugambira Yesu abantu kunajuna nicecho taro kinde kindi kubanyizwe gukora uryo mu burerezi bwawe sebo nanye nyino bwanje konkane ijo mu bwawe kanyishira nkagambiramo kagambira abantu byo kunda kwa Yesu urukundo ya ruhanga nimpura nashemererwa munonga mbwera cyo kinde siraha mutayija kundeba ngo hare kinde siraha nembaga no kubagambira ngo Yesu najuna nyanda kumusima umwaka gwa 19 ibiro mushanjo kwezi kwa mushanjo Yesu yanshanga nyo musigazo wabira y'inamaryo
nyine myaka 21 natandikire kunywa amarwa natangire kushambana n'indwana ibyo biro mushanjo kwezi kwa mushanjo umwaka gwa 89 sha 8 z'ekiro naraba kanisa yo waitu nibaburire njiri bine bigambo byo muri Matayo 11 ngo imwe mwena abarore n'abaremerirwe mwijari nyambaruhure tinabetaho nabarabaho nagenda abakayikuru n'abagurusi nabagira ntimwe timwine kiri kumanya timushomire nabarabaho nazo mwamaraya niryo mwegesa we ishomero ari mistress ntishomesa hamwe chonka 8 z'ekiro kimwe kinashangira ngo nkabanduhire nkabantu ngo mushara government eri kunshashura ngo hamaraya atware mishare biri nyonta habusha ari mistress nashange bintu bishobire nkeshanga nindira ndekiza Yesu yanjuna neri izoba ninjunwa kuye ryizoba naraga nti najunwa nagambira abazaire banje nagambira beshemwe najunwa nijo musigazi chonka neri izoba ninjunwa nobunyi namakani ninjunwa kandi eri izoba echandeta niyenda kubagambira ngo yasogwe okwararanye mwebazoni kwari na hati kandi kwari gumebero bijona abagore baitu abo turi kwinjira rizoba omwishi kandi hamwe no mwojo nyenda kubagambira nkumurabe ni mwana ngwe byanyu bibeje mukatandika kurunji mukazo mukanisa mukagaitwa mukazo makagani mukashemererwa mwishiriza Yesu ataho mu byanyu ninyijuko buna agaitwa Ibrahim na 8 ukwezi kwa kabiri umwaka gwa 92 nintwara Juliet ogu ngabani ryo mushomesa we kanisa umushomesa nkogo mwareba ho muburiza mutagira ngo ubwo bwire nkanabire Bishop Inga nangwa nkantare na mwawure injuko buyeyisha kunaba nindeba imwe mwindebe dara naba ninde motoka nizijaha umucyaro cyo waitu ninye nabandize kugenda muri pick up abagore tutamome isho babiri abandi nibagenda ha bugari abashendekeza abandi baryenyima ubwe nkabandi yo amani ninjuka juriye tobu namutwara akanshanganye no butebe bwanje bubiri nyina akameza kamwe nyina akafarso kamwe ka inchi 3 niko nabire ninshonancio chonka twatandikaje mwenu hatevyo bumwe kuturukwantu bureba ni history neitwe haturuhanga kataki ebintu mwenu ko ari kwikiriza ruhanga ngo ataho mu byawe nembera koraki azihindura niyanda kubagambira abagore baitu abekiro cyeri izoba kumurekiriza ruhanga kataho mu byanyu mukatandika no kushemererwa mukatandika na rukundo atari yakararo rukundo atari ya muhanda rukundo atari yebirebi impaha eyo kureba umuntu kamukunda konkwende cyori kumwendaho mumanye ngo ni mwija kombeka kandi umaka mugagumemo nambwe nanyana ngunshome kanone ubwisa nshomera abakorinso yo kubanza Paulo nandikira abakorinso eshuri 13 mushorongo gwa kana mbagambiraho rukundo eje ndi kubagambiraho yatari rukundo yenseji yatari rukundo ari kwinda hinduka konkeri kutaho mu maka umusheja no mukazi mukashemererwa mukabaje shomere bigambe byo ngo kukundo kurukushire bindi umushorongo gwa kana okukunda kugumisiriza kugira mbabazi okukunda tikugiriye hari tikuri kwehimbisa tikuri kwetungura ego tikura ukagubwa kubi kama witasimwe no wakweyemereraho mbaho echo nicho Paulo yabira nahandikire kanisa ya Korinso abakristayo n'abagambire bya rukundo okugumisiriza okushemererwa embabazi okutehimbisa okutetungura okutasherure byawe ejo niyo rukundo namwe nyanda kugambira umwishiki
korabe noyenangu otandika amaka kurungi munonga otazayo haine ekikutwire okushorera byawe konkoze ori kumanya ngu wagenda kushwerwa kandi ogumisiriza omaka noija kushangayo bingi hariho abantu batekerezaga omwojo n'omuhara baba bari hamwe bakabugana batekereza nko kuba bari nibasheka ngo obundi ekiro kimwe tibaryabihirwa n'okubihirwa nako umwe kuriyo kyonka noteekwa kugumisiriza naba ninganira n'omwabu neija nabo turyo mu motoka konko mukarisha y'abayima kanta karebaga ari nko mukaza yangi uko woita abakazi nibangana okwangana ni mukibanya kurwo mukaye akashende kakagenda bakashwa bakaza kumugaruza azangambira ati nakuno biriyo konka ngu atariyo nenkoni ati nibakutera konka no gumisiriza oyine kuguba muri joka nabakutera nkoni 20 bazikurwazo zikire konka tokayangana ni cyecho no gumisiriza ekiri kunywa cyane kinyoreka nguwe nkono makoko mbona bazi cyagireki zicyariyo hariho abasheija bari kutera abakazi babo hariho bumba nimbuzo musheija abasheija bakutera abakazi babo weza abashiya bagenzi banje echo rwa waletiro mukazi to kukimanya abasheija muriyo ekimuleteraga abakazi banyu tumwe kukimanya mbwenu timukorogwe mubani mutera baki timubakoresha abaresire mubani mutera baki ni mukimanya cyo kujya nshibagambira ni mukimanya mukorecho mubakoreresho mubareberere mubalise mubakoreje azo mureo ko makaganyu gashemera mubani mubeshya bacho mwaga notwara nogemura lita 300 buri izoba chonko kwezi kwawo omukazi yagira kiya kubuza no muzorera meisho kuno ine za miliyoni abamweni muzokwe muzirira yo muzirya mwonka nkaba nintekereza ngo no shwe bintu bitandikira kuhinduka ninshira ko soro rugudorani za Kampala ndi kurugayo nemwe kunuya ni murye nyama zoki za muhanda umurya nebitoke umurya ni ndaboga zasigiro mu mpazi limu o makaganyu tabayo byo kurya kuzoko kochese nyama okochese bitoke okataho biya namarwa omukazi n'abana baryomuka rero shiko mukoka ikori kurwana kusha teyano ruhanga bagirira mbabaza bakwateho rero kuri ruhanga akabaha omugisha murya bageiga sente muzine ente muzine okushoma mushomire chonka esente nente zitari mu Yesu hari ebizibo mu makoko mwine bitanda birungi bya mazongoto chonkani mu bivyama mushikami omusheija no mushanga ryaka kugira reyikwirima no mukaza ryaka kugira reyikwirima stane nyama gati ya mazongoto negona no rugo mustanda chawe no hijima ekiwaye gulire tibiri yokwe mboma kaganyokwe ruhanga bagirira mbabazi ruhanga bagirira mbabaza batayagira taho makaganyo stani teka kutina no bwakuwaina kitinisa o makagawe no shanga nkanu tukire minister Bright Rwamarama no shanga wano mukazo nko mucenje bayika muhaza kastani kakabatahamu nibachaga mo shanga minister yemereire no mukaza yemereire hariya ebinigabirye byo kubeita umwe nagamba ekino ndijo nagamba eki konka Yesu kari kutahamu ebintu bishemera rero kunu bigumire omusheija kwetizo mukazi okaja ati mucyara nsasra mukazi wanje nsasra niye nashobya omushijo inente 300 oyine square mile ndizeke no yetizo mukazi ati nsasra azebjo echaresere Yesu no kugira ngo akucweishija wayiko mukayawe ogaruka hansi niko Yesu ategeke mwachura bashemwe ogaruka hasi okiriza Yesu agira ki ategeke omwaga guryo muryogo makamu gureke harimo mwaga harimo abashinja bo mwaga natandikira hirembo atandika kwebuzabuza rebe ki yareba konkana aronda harayo mbere
manyenya natizabe tibazeshara manyebi konka naronda icyarayo mbere ngo arwane omwaga go mu maka Ruhanga bagirira mbabazi kandi abawere ataho makaganyo okunda kugumisiriza okunda tikugira ihari okunda tikwetungura konka no kwegaruza hasi niko mukama witi Yesu Kristo akatungurwa nimbendeza mbabazi za Ruhanga obwire kuburyayi katuryabugana nakitera n'obundi mbaburire konka erizatwa twizeye kurya mbaga muharawe genda umuryago maka otungiraho obusinge ndeyimwe mwakiro mukazogu mumukwateje niko mukama witi Yesu Kristo kari garuka atweta besigwa mukama waitu agumene imwe twenda kusima Ruhanga wito murunjabwe kigambo cyawe ikiriza kushitema atemara umitima y'abana bawe bongere kumanya no kwerezwa habwe kitinisa Yesu Kristo mukama waitu